Said that I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and they ain't going in. Pozdrav svima ljudi koji konzola ovdje, ljudi, da. Je neki običan video. Sigurno ste vidjeli intro na početku videa. I ja nešto novo za nas. Vidite kako mi, to nije moj telefon. To je moj novi Logitech webcam C170. Imam novi gamerski miš koji ima dosta opcija. Dobro, imam ovdje to crveno, zelenu boju kod to štiće i naranđastu. Crvena je obična. Imam presvučen kavu, sad sigurno ne vidite. Ne vidite. Presvučen crveni kavu. Sad vidite da je kava kako je presvučen. U ovakvu tkaninu malo glatku. To mi su novi gamerski miš. Imamo novu pucaljku. Sada malo izgledamo u čudnom obliku, ali to kad se ovako razvuče, ovako to ono put i ti spadneš to. Dobro, tako nije biti sad. To, zatim imam taj novi intro koji ste vidjeli na početku videa. I sada da vam kažem zašto ne bi bilo. To je zato što nisam bio tu, bio sam na Koponiku, pa u Beogradu, a telefon mi je bio pokvaren i nisam imao sa čime da snimam. Sad ćete tu možda negdje na ekranu vidjeti novi logo, ako ga ne vidite pogledajte na naš YouTube kanala. Tako je sad. Dobim novu tastaturu prije 20 minuta možda. Stiže mi stric sa novom tastaturom. Nije gamerska, nego neka obična, samo mi treba novu tastaturu jer su ovdje sjebani da izvineš mići. A onda ovaj mikrofon kao što vidite. Ovo se dobro čuje. Nego stavio sam ovaj moj mikrofon koji se dobro, sjajno dobro čuje. Zato što kada pričam ovako, onda se prejako čuje na mikrofon. Tako da sam ga odložio ovako negdje sa strane, nemojte se da vam bude čudno kao što će ovaj TV drži. Radi mikrofon ovdje, tu, tako. Ali ja ne došla. Ja držim ovako. Tako, sada program snimanja mi isto pakao. Kao što znate, ja snimam sa actionom, ali sam promenio na Nvidia GeForce Shadow Play. Dobar program, ali Shadow Play mi se spokvario, tako da ću da se vratim ili na action ili na Fraps. Ne znam, ne, Fraps ne možda na mojom videu su. Ne znam, moram da razmislim sa kojim ću programom, jedino onda da kupim AMD-ovu grafiku, ali samo zvoni AMD-ov program, ali nešto ću da uradim. Vidite kakav mi je mikrofonče. Evo, morat ću da ga stavim ovako da bi ja pričao o njemu. Tako, sada vidite kako mi je bolji facecam. Imam novi logo, kao što sam vam rekao, gledam ga upravo u mojoj pozadini. To se stvari je novo, očekujte sada ovakve videa. GTA 4, multiplayer i single player. I očekujte GTA 5 single i multiplayer. Tako da sada imali smo 20, izvinite ako se čuo neki zvuk, imali smo 23 subscribera i tako brzo smo prešli na 29, tako da hvala vam puno. Napravio sam intro u jednom programu Aurora 3D Animation Maker, tako da će biti možda još jedan video kako napraviti intro ili logo za vaš kanal u njemu. Eto tako. To sam htio da vam kažem. Ja više ništa nemam sa vama, ništa. Sem što mi je monitor od mog kompjutera, neko kompjuter nego od TV-a, tako da mogu da priključim Sony, ali neću sigurno da snimam ko Vestia Gaming, da snimam s telefonom odavde ekran, nego ću kao čovjek da
da pojačam kompjuter, da snijem na kompjuteru sve igrice koje imam na Sony. Moj mikrofon. Hey, street, Sunset Gray, check it out, check it out, check it out. Pustit ću vam jednu pesmu da se ono raspoložite. Hey, this street, Sunset Gray, check it out, check it out, check it out. Come play your day, play all night, check it out, check it out, check it out. Come on down. Dobro, sada za ovu pesmu... Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode ovog tutoriala. Hvala na gledanju i tako da, pa pa!